Kurumjari Imes Paodam miyang tabiriba khwai purmakpu ahamda taram nokchari ngasigi maroiba pau Raijagi thakta nupilal thoram pangthokre More Sub District Hospital da ultrasound x-ray amadi free diagnostic center Health Minister Alexander Kumar sangakre loinana Prime Minister Narendra Modi na Partners Forum 2018 hodokre Housing Sigi Mapungaba Pau Amuk Lobirasi. Sakti Lerba British ki Mayokta Lanting Nakiba Manipur Ima Singbu Ning Sing Laduna Amadi Ikai Kumnava Utuna Manipur Government Sinduna Raijigi Thakta Nupilal Day 2018 Nupilal Complex Imphal Dangasi Manipur Chief Minister N Biren Amadi Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Namatang Sina Athu Mitung Amadi Thormapu Aina Pangthokre Tarmaduda Atho Mitung Waral Pirduna, Chief Minister and Piran High Kibada, Sakar Asida Nupising Sakti Sinare, Nupising Mayokta Crime Tinanaba, Manipurgi, Itihasta Hanbo Oina, Special Fast Track Court Lingduna, Maral Muik Tara Dandi Pikre. State Asida Nupising Hai Singba, Mapung Paba, Mating Pudok Naba, Unanaba, Secretary Thakta Nupi Ahum, Deputy Commissioner the Nupi Manga, Mapanamana, Commandant. Amasung Superintendent of Police Oina Amadi Tara Amana Additional SP Oina Makoi Makoi Matok Sing Tauri Sakar Asina Nupi the Sakti Pibig Wakolon Yamna Lumna Lawi Haraduna Chief Minister na State Sigi Nupi Sing Rajniti the Yogduna Legislative Assembly Election da Saruk Yabagi Matam Lakne Haiki Chief Minister na Makhatarduna Matam Adugi Aigi Ima Amasung Ichesing Adugi Mathauna Amasung Katokpa Adu Sakangbo Oina Kaisam Patagi Sanjantong Pau Gilambi Asi Nupilal Road Hainaming Tol Lagani Amadi Hiramasing Matanga Atubada Sarkar Asina Cabinet Decision Lorgan Haiki Nupi Angangi Wabu Haiba Wakolan Adu Hongdoktuna Aikoi Yungi Nupi Singbu Ikai Kumnabu Unanabasu Chief Minister na Apil Toki Manipurgi Nupi Singna Tangkat kalau tiba mamang di Nupilal, aku kata nak tahu 1904 lagi tengah pun Nupilal kami ini aku kata nak tahu. Tangla lagi asam nak pun lokong nak kena berada Manipuri Nupi sing baru ini main Nupi main sing lok tiba masuki spirit sacrifice. Lewat siapa dah, law siapa dah, assembly dah, yaur kan dah masuki. Kan apa yang lagi ni? Aikoigi society ki nupi angang bo haiba wahi amakak mindset le dido lokho ko matam yore Tarumapugi Waral Pirduna Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Haiki Bada Aikoigi Nupi Singna Samaj Amasung Nupa Sing Mukananaba Achoba Thaudang Laurei English Sing Matamapan Subna Mari Aham Nupi Lalda Matamadugi Kanglup Khudingi Ima Singna Matamadugi Assistant Political Agent ki Residence Hanaba Barmadagi U Pusilaknabagi Order Mayokta Lep Tenaki English Matapan Kontrama Pangi and Subunupi Landana State Asida Cheng Tangba Matamda Mapana Cheng Tadok Pagi Mayokta Kolaukia Lauki Ngasigi Mara Paibi Kongzangasi Hanba Masu Anisubanupi Lalgi Makata Tarpo Oina Aikoigi Nipi Sina Samazamsung Nupa Oibasing Kananabani Haina Aikoin Loduna Aikoi Namapung Pana Sagot Kadamani Haiki Thorum Hodringi Mawinana, Chief Minister Amadi, Deputy Chief Minister Nalutingduna, Nupilal, Kongjangda, Lake Draba, Freedom Fighters, Imasingi Mutida, Laisu Katuna Ikai Kumnaba Utki, Nasigi Thorum is Amawana, Nupilal Dramas Utki. 27 State Level Nupilal, Ningsing Lamjel, Amasung Ningsing Thorum Nasi. Ningsing Lamjel Committee na Sindra Pangto Kre, Taromasi Manung Chana Nupilal Memorial Complex Tagi, Nupilal Ningsing Lamjel Organizing Committee gi Chairman Gangmai Sanana Lamthaki, Lamjelasi Lamtumtang
lamjel asig lamtungpham singjamai supermarket oibag loina mafam aduda nupilal ningsing thoram pangthoki ngasi lamjel adu category ahum haibadi tahi tarani pandi kuntrama manga phawbagi kanglup blue card category sahi kuntra manga digi nipu manga phawbagina red card category amadi sahi yankhai mapan gi mathakna yellow card category haina khayoktuna changdamnaki Changdamnabaduda blue card category gi oina tagyalagi P Indirana first lamlongdagi L Sobabatina second amadi Khaboktagi S Bidesori Elias Deven third taki red card category da Khabam Haibung Makhadagi N Sunitana first Nongpok Segmaidagi M Romitana second amadi Thiam Konindagi N Memotana third taki yellow card category da Khongjomdagi TH Ibemhalna first taki TH Ibemhal handak chahiga tharga thangna thana chahi taramangar first tark labini category asi wangoi makha lekai digi TH Ekasinina second lilong chajing dagi memcha devina third taki makong mathang tark labasingda ngasi singjame so market pangtu paning sing thormda mana piduna ikai kumnaki thormaduda organizing committee da yawriba organization singi leader sing gangmai sana KSS Prabhahini Pebam Rasi Devi Amadi Maibam Ibemhal Nachingmana Dais the Famki. Kogi leptana kogi chathara bananga sisi kunga tarelak suban pila ni sunam jelasi kogi imai bel layo krabi imai bel kogi bu popiram bi imai bel sin ni sung bagi da makta koina ani rak thoki ban pila na si ni sung na bagi da makta koina pangthok jaba pila ni kogi kunaya sita ni pising asina imai bel sin tungin jaba ni kaya ama isa isu kaya ama lai haibado uchana bagi da makta koina asum mathang chathara bananga si kunga tarelak suraba ni pila Kuna siang mamalasi mamuna hajarabada kui sarkarna masaida mateng pangbiduna prajagi wari ba puna ma se sarkarna kupina ba hona bi gani haina kuina asa tawje All Manipur Nupi Marup Nasusinduna Humbra Palak Soba Nupila Ningsing Kumon Nasi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Holapang Palantokre Tormaduda National Federation of Indian Women General Secretary Annie Raza Women Department Manipur State Council in charge S Sorojini All Manipur Nupi Marup ki President M Sakhi Devi Manipur Kethel Nupi Marup ki President Y Ibeni Devi Amadi Secretary L Mehmed Devi Chingba Lusingbi Kayana President members in Oina Saruyaki Torumgi Manung Channa Nupi Lada Lakidrabi Ima Singi Poto Laikatuna Ikai Kunub Utki Amaramda Manipur Literary Society Imphal Sindhu Nupi Lal Ning Sing Thorum Ngasi All Assembly Rota Laiba Hindi Parisat ki Hall Pangtho Krai Thorum Aduda Nupi Lal Ning Sing Thorum Celebration Committee ki convener Khaidem London Balana Phongdoropada Matamamada Manipur ki Nupa Singbu Sanga gi Mawongda Urga Thabak Sajinarakpa Mapalda Cheng Thadokpa Numit Tadi Hainaba British Adubu Thenakiba Thauna Favi Ima Singbu Ekoina Ikai Khumnum Utpane Tormaduda Nupi Singh Thauna Phabi Ima Singbu Saithajatuna Thiriba Saireng Singh Asina Ima Singhi Mafamda Lai Oina Katlibani Haiki Loinana Tormasigi Mari Lena Sahitagi Lechalgi Kuntaruk Subat Volumes Ponki Tormaduda Manipur Literary Society Hanagi President Ngangom Ekasini Sanapati ki District and Session and Judge Amadi District Legal Services Authority ki Chairman Oiribi Aribam Notnesori Manipur Legislative Assembly Speaker Y Kem Changi Loinabi Jaimala Yumnan Chingba Miyoi Singh Saruyaki Humudrama Pansuban Pilan Ning Singh Thorum Indo Myanmar Border Town More the Supangtokre Ngasi Ayupung Nipan Tab Aduai the Nipilan Ning Singh Thorum ga Mari Lenuna Ima Ibel Singhi Oiba Lamjel Amadi Ate Even Kayagi Thorum Supangtoki Tormasi Nupir Kunai Chaukat Lamjing Loop Khanongpok Apunbat Nupi Loop Minority Women Development Society More Amadi Muslim Women Development Association Marina Sillaga Pangtok Kibani Ima Ibel Singi Lamjel Tabagi Thorum Loirabamatung Anirak Suba Amadi Ahan Bat Nupi Landa Iribaki Damak Tawai Takiba Ima Kayabu Ning Singduna Haikal Lekat Tamki Tormaduda MCM Paodam MMCM Tamil Sangam Amadi Atop Organization Kayanasu Saruyaki Loinana Thorum Aduda Saruyariba Dr. L. Kamini Kumar
Head of Department, Manipuri Department, More College, TH Devan Sharma, President Amuko Amadi, Joy Chingamam, Chairman, HRDM, TH Apabi, General Secretary, Poiri, Laimorol Mena Paibi, Upon Manipurna, Resource Person, Sing Oina, Nupi Langa Mari, Lainabo Apam Kaya, Amasu Pongdok Key. Tormasigi, Losilakpada, Nupi Lalga Mari Lena, Pangtok Kiba, Lamjel Amadi, at the event Kada Mako Matang Tar. Labat Singda Manamatum Kiasu Yantoki. Writers Association Kaksina Susinduna Nupilan Gambari Lena Yankemanga Soba Studies Circle Nupilal Ningsing Torum Amasung Ningtam Saita Mipam Siring Sidinavi Torumasi representatives of Lois Roll Kaksing Chumnang the Pangto Kare Tormaduda Writers Association Kaksingi Vice President Norem Amuyama Association Asigi Advisor Nimai Pukrambam Tayama Charitable Trust Kaksing President Mayanam Yaima Singa Noha Khol Yunembamgi President Dr. Sasi Kumar na President Member Sing Oina Saruyaki Ngasigi Thorongi Manung Channa Lakidraba Ima Sing Pumda Saranjali Kat Pagalona Minute Ani Lepkatuna Ikaikunu Utki Amadi Handakta Lamdamasigi Sangnarib Aiba Professor Alangum Denamani Singer Lakidabada Awas Pundoki Loina Thorongi Saruk Amoina Sering Saiden Naki Sarkana Sangai Senanabagi Sinner Pachanbam Jungasi, Sing a season and see Sarana season and Loichi Sarkana Sogakadorisi Sangai Sanabung Saji Sanaroi Sagunsun. Bidisi Legamunda, see what of so very so tomorrow. So we pocket the sea Lyric Laisu Tamliba Mahiroi Sina, Hona Bahibasi, Hainabi Am Oina Tamgada Banihana, Education Minister TH Radha Samna Pongdokre. Science School in Fala Sinduna, Nipumariak Suba Annual Athletic Meet 2018 Amadi Kangla Duar Hodopagi Torumda, Atoba Mitulen in a Saru Yarduna, TH Radha Samna Mataki Wahmasi, Pongdokibani. Man Makatan Haikibada, Hagula Libnahar Sina, Matam Mahandaba Amadi Matangi Belu Kangna, Zapa Maru Oi. Mama Mapa Hal Laman Sinasu, Hagula Liba, Mairi Singida Makalaga Pressure Pibiganu, Maduna Angang Singda, Education Gilamda Akai, when Batanatana, Apaba Mahiri Kaya Putopangam Loi. Maramaduna Mama Pasina, Mahiri Singbu Wakal Nuaina, Mahi Tamangadabani, Amadi Makoibu, Ngakpi Senbigadabani. Science School Asi, Apaba Mahiri, Sangbatpa, Amadi School Amagi, Chana Kanglon, Ngakpa Mahiloi Sangni. Ngasi Thormasi da Saru Yariba si Minister Amadi Chief Guest Ama Oina Saru Yabanate School Asigi Hanagi Mahiri Amadi Senior Student Oina Saru Yaban Hana Pongdoki. The Bhagavat Siksa Ashram Tawal Tomjing Sundara Science and Religion Haiba Tiramda Niminitum Natagadaba Seminar Amangasidagi Tawal Tomjing the Leba Ashram Asigi Radha Govinda Mandap to Pangtokre. Scone International Gi Lekidraba Maharaj Dr. T. Damodar Swami Gi Mapok Numit December Mapan Gamari Lena Pangtok Kiba Seminar Adu Hogdopi Term Aduda International Society of Manipuri Gaudiya Vaishnavas Manipurgi President K. Apavi Singha Secretary Manindra Konsam Amadi Retired Chief Engineer Radha Mohan Dasna Athui Mitung Sing Oina Saruyaki Tharomadu Hodok Laduna Scone Infalgi Maharaj Sri Haridas Swami Maharajna Sri Mat Bhagavatam Maramda Pauktak Pibagaloina Saru Yakiva Singna Lekidraba Maharaj Dr. T. Damodar Swami Poto the Laikatun Ikai Kunu Utki. Hiramasiga Marilena topic sing the Muitarina Magi Magi Serol Sing Patoki. Bhagavat Siksa Ashram Tawal Tomjing Secretary Oinam Manana Pondorpada Maharaj Damodar Swamina Scientist Amo Oibakak Natana, Scone Gidamak, Tobirambat Singtania, Oibatabak Torum Kaya Adubu, Singta Javoina, Nasigi Seminar, Sipang Topanana Fundoki. Indo Myanmar border town Morea de Leiba Sub District Hospital, the Matam Queen Lerudraba Ultrasound Machine, X-ray Machine, Amadi Free Diagnostic Center, Amasung, Anesthesia Machine Sing, Nasi Health Minister, L. Jantakumana Sangakre. Nasi Sangabagi Tormadu, the IFCD. Yas Minister Letpau Haukib, Ketrigaon Assembly Constituency MLA N. Indrazit, Manipur Health Services ki Director K. Rajo Susaruyaki, Tungda Primary Health Center Moregi Campus Manungda, Nongna Saba Loerba Berek Type Quarter
sung zonal health public laboratory su sangaki tormaduda L Janta Kumar na phungdok kibada ngasi sangariba ultrasound x-ray anesthesia machine amadi free diagnostic center si sangabana Indo Myanmar border town more da hen healthcare facilities pinanaba lonana angang unanaba aruba fium da lakpada CS operation amasung minor operations sing tauba yanabani haina phungdokki Mara Makhat Tana Fungdo Kibda Ngasi Primary Health Center Moregi Campus ta Sanga Kiba Zonal Health Public Laboratory Asina Myanmar Dagi Import Torokpa Chana Taknaba Polam Kayabu Test Togduna Mioi Bana Chaba Yaba Posakni Haiba Kangdokpa Ngamnaba Amasung Mioi Bana Chaba Yado Potsai Kayabu Tinanabani Haina Fungdoki Loinana Laboratory Asi Matik Chaba Kusu Khalai Amadi amata laitri adubu north east ki fasaidagi kusukhulai lodaba yana bangasi laboratory building asi inauguration tawbuga loinana function tohon bani laklibal ing lisini taramapan gi January thagi manungda kusukhulai sing matik chana thamlagani amasung mapung phana function toholagani haina thajaba piramke mar kanglukki Lok pamatung pangthok pakumai Sikpui Roi Mar Students Association Infalna Team of Sikpui Roi 2018 celebration ga kusamnar ngasi Chingmairong da laimba Tribal Research Institute TRI da pangthokre tarmadu da Manipur ge Chief Minister N Birena Chief Guest Education Minister TH Rajesh Sanas Guest of Honor Tourism Corporation of Manipur Limited ki Chairman Dr Sapam Ranjana Special Guest amadi MLA Dr Chaltolen Amona Chief Host oiki Ngasigi Thoramda MINER Mizoram ki Director Oiriba RIMS ki Hana ki Director Dr. L. Fimate Sinlung Hills Council Mizoram ki Chief Executive Member Lalta Lian Su Sarugyaki Thoramda Bamboo Dance Sikpui Lamna Singh Musu Utki Panbayabadi Sikpui Roi Hairiba Festival asi Mar Kanglupna Tari Mufam Singda Natural calamity Toktaba Ing China Santi Oina Labor Chai Kakta Pangto Ihairi. Thoramgi Chief Guest Gwarol Piraduna Chief Minister N. Biren Haiki. I might be a chief minister, I might be MLA, I might be a bureaucrat officer, or might be anyone, but our primary duty is to serve and to have the peoples, the needy peoples, to uplift. I have seen many politicians. I've seen many governments, I've tested many things. But I want to do some things new. Karamba, not based on community. Politics not based on community, caste or religions. Totally based on humanity. Sikkim village the Pangtok Lakadaba Tabak Thorum Kudingmak Nauna Kalaba Ningto TS Zamkogin Haupik Tanaramdana Taubiganu Haina Zamkogin Haukip na High Cray. Ngasi Moregi Sikkim village Giningto Zamkogin Haukip Gi Mayum the Pangtokyo Pomi Sing Unaba Amada Mangna Pongdo Kibada High but Sikkim village asi Hogdok Lakpatagi Lerek Pada Maki Mayamba Zamko Pau Haukipna Ningto Oidun Lakpani Mana Hokiba November Gitang Taramapanda Masagi Anaba Amadagi Lakedabadagi Sikkim village Miamna Kuki customary logi matung inna Mahapu Ningto Oina Kanbire Logi matung ina Ningto Sinbagi Damak More Additional Deputy Commissioner Dasu Kangan Kray ADC More Nasu Mahapu Sikkim village Anobat Sifni Haina legal notice Amasu December Gitang Ter the Tokray Masina Maramorga Sikkim village the Pangtuk Lakadaba Chokot Taurangi Ogera Natraga Atopa Makal Kayagi Kongtang Kuding Makta Maka Tana Biramu Haina Paumising the Pungdoki Prime Minister Narendra Modi na Partners Forum 2018 a global meet on infant and maternal health ngasi New Delhi da inaugurate tawkray global meet asigi maroy pandamdi nupi angang amasung naha singna haksang panlainana bagi matangda bhab tahanaba awareness pibni hairi handaki asina Partners Forum bu Indiana host oiba anirak subani Tharmaduda Wangang Prime Minister Modi na haiki mama oibi singi haksang phanbana angang haksang phanna bagi maramni angang haksang phanbana aikoi gi hayengi haksang phaba lepka dorbani
पार्टनर्स फोरम की मंगलान असी इंडिया की थाइने की मंगलान बासु दाइबा कटुम्बकम गमानरी मसी वन थोक्ति माले मसी इमुंग अमनी हाइबनी मान मखातान हाई की आयुष्मान भारत स्कीम हौदुक खिबगी निमित मरिफुनी मनुंगदा मियोई लाख मंगा हेनबद कानब फंगनख्रे रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स कॉफी टेबल बुक प्रोवन पाथ्स हाइब अदुबसु प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज तौकी छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह ने माइथीरे हाइब याजबग लोना फम थादोखरे बीजेपी ने सही 15 पालक कांग्रेस ने गवर्नमेंट सेमलगनी सीट मरफुद्रा लेबा असेंबली कांग्रेस ने हुमफुनिपान फंकी बीजेपी ने 15 जेसीसी ने 5 अमदी अतैना सीट अनि दमाई पाकी स्टेट कांग्रेस लुचिंगबा पीएल पुनिया ने हाइकिबदा मियामना पिरक राय पार्टी एक्सेप्ट तौजई राजस्थान दसु कांग्रेस ने गवर्नमेंट सेमलगनी सीट चनी लेबा राजस्थान असेंबली का मिखलदा कांग्रेस ने सीट मरफुद्रा 5 बीजेपी ने 52 बीएसपी ने 3 अदुगा अतैना 19 फंकी सीट अमगिदी मिरेप सिखिबदगी मिखल पांथोकिद्रे तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने गवर्नमेंट सेमलगनी सीट 53 की मनुंदा टीआरएस ने 45 कांग्रेस ने 15 बीएसपी ने अम्मा अदुगा अतैना 13 फंकी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने माकी ख्वाइदगी नकनब लांबादगी वोट 59 हेंदुना माकी असेंबली सीट गाजवेल अमुक हन्ना फंख्रे मिजोराम दा मिजो नेशनल फ्रंट ना सीट निफु लेबा असेंबली सीट दा कुंतर फंगदुना गवर्नमेंट सेमलगनी एमएनएफ की चीफ जोराम थांगाना गवर्नमेंट सेमब क्लेम तोनोगी गवर्नर के राजा शेखरन के उनकरे हैरी मिजोराम की कांग्रेस की गवर्नमेंट लेखिदब लोना नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट पाइब स्टेट अमत लेत्रे सीट चनी कुंथ्रा लेबा मध्य प्रदेश असेंबली कांग्रेस अमसुंग बीजेपी ने मथंग सिन 13 अमसुंग 5 फंकी कांग्रेस ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइरबसु मेजॉरिटी दी ओइबंगमद्रे कांग्रेस गवर्नमेंट सेमनबगीदमक अतोपा पार्टी की सपोर्ट मथौ तारी अमरमदा बीएसपी की एमएलए अनि कांग्रेस न मध्य प्रदेश सरकार सेमद सगुटकनी हाइरी फ्रांस की बॉर्डर सिटी स्ट्रासबर्ग लेबा क्रिसमस मार्केट नोमई पाइब मी यामद्र मी मरी काप्तुन हाथख्रे 13 सोहनख्रे करी मरमदगी मिहात अदु चथखिबनो हाइब खंगमंगमद्री हाइरी इंग्लिशिंगनी 15 इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट सिंह अटैक कया चथख्रबगी मतुंगदगी हौजिक फावबा सिक्योरिटी फोर्स सिंह मिकुप नाहुम सिंह लिबनी इंटीरियर मिनिस्टर क्रिस्टोफर कास्नर नहाइकिबदा नोमई पाइब मी अदु सिक्योरिटी सर्विस लेरमनी अदुगा लोकल सिंह हाइबदना इंटेलिजेंस सर्विस वाच लिस्ट यारमनी क्रिसमस मार्केट सिंह ngak senbagi thabak sing hena kankat hanaba कास्नर न पौताक पीख्रे हैरी हौजिक अरोबदा मरुब पाउ अमुक हन पिजरी राज्य की ठाक नुपीलाल थोरम पांथोख्रे मोरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड एक्सरे अमदी फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर हेल्थ मिनिस्टर एल जंत्री कुमार संगाख्रे लोनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना पार्टनर्स फोरम 2018 हौदोख्रे ngasigidamakta di इमेज पाउदम पिजो मतंग सिलुसिंजरी मियाब अमुक हन खुरुमजरी